नेवा संस्कार संस्कृति या त नंके मब्युसे थुकी या त अझ उत्कृष्ट ढंग संरक्षण संवर्धन वो ई कथ व्यवस्थित ढंग ढ्याकेको तातुमा च्यापु समाज यल पाके शोक खुशी मंका बारा तगुदु जापु समाज या महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक कवाया गोसले जापु समाज यलया फोने ने पेम मिसम मस्ते त बारा तगु ख थथे बारा तपी मिसमस्ते त वंगु बुद्धबा बारा पिकाना ठाकुली नकी निसे मिसा मस्ते त या मागु पूजा आज यागु ख खुनु न्यंक मिसा मस्ते त कुना समाजे मिसा मस्ते त बी मागु शिक्षा दीक्षा बियागु थका जापु समाज यलया छन्जे सरिता महर्जन जानकारी बिया दिगु दु तो बारा टेबले छिस एकदमै पिनी सुहे नाप मलासे दुनी कुनाटे मागु जुल ओके छोले छिस जब समाज खुनुटक मस्ते त कुना गुजुल ओ खुनै दुनी छिस मस्ते त विभिन्न किसिमको जनचेतनामूलक शिक्षामूलक ज्याजन बिया उजुल मस्ते त विभिन्न किसिमको शिक्षा बिया आठौं खुनु लिपा छिस मस्ते त पिकानो जुल ओ खुनै दुठी छिस या माउपटी गुल्न नीति पूजा आज या माउ ख वडको छिस परम्परागत रूपमा न्याका न वया गुजुल थुगु कथया जाजोल अभिभावक त तस्क उत्साहित जुगुली थपिन्छ थुगु जाजो निरन्तर न्याका ओनेगु वेकला प्रतिबद्धता पंका दिल छम मस्ते त छे तया भेबले यो के छि खर्च न बर्च यो के जुजुल प्यारेन्ट्स तेत न यो उलिए ठाकु जुल समस्या जुजुल वे समस्या त छिस प्यारेन्ट्स पिसन इनाप याजुल सम्बोधन यासे छिस समाज चाहिँ सामूहिक बारा तैगु खट अथवा सामूहिक बारा तैबले चाहिँ सक्क प्यारेन्ट्स तेसन एकदमै ठो चाहिँ यो के महत्त्वपूर्ण ज्याजो ख ठयो किस्मोपटी सामूहिक ठो बारा तै ज्या चाहिँ ठुकैटा चाहिँ नियमित या मार्या वे कपिन्छ प्यारेन्ट्स पिन्छ अभिभावक पिन्छ चाहिँ माँ बाप पिन्छ सुझाव न बिउ गुडु जुल